Lakhan Korasi Borjan constituency ang kangkidam tang Prenify Inkorapho Amnokhi Pathua Klamalong Amnokhi Sports Association pen kipatir pi ponalong Amnokhi Sports Association Amaiphu Bapuram Rongpi Asarbura Kalitang Songsa Rongpi Lapen Asupi Kalitang Serbika Rongpi pi Chikimomen pen Ingdeng Kripli Inter Amnokhi Sports Association Club League Football Championship Paman Pondo Kipathu kangpo mailong aluhi sarpuaman pen Carbino Thomas Council EM Surjorong Par Chitongdun Borjan VDC Chairman Sonaram Singlar Carbino Thomas Council Board Chairman Lapen CASA Secretary Philip Teron KLA Rap Chunbang On Teron Dilai Sports Association Chunbang Harlong Bing Leng Amnokhi Sports Association Chunbang Joyras Rongpi Lapen Pinang An Man Peng Gedotun Chitongdun Si RDP Dundu Labang soa lig kecheng si ke pathula ke Chingrum FC lapen Wojaru FC ang bongsi chepho ponlo Chingrum FC tum ke pathu ke thek muna ga jok 6-4 goal mate goal trok pli pen Wojaru FC phan parem ponlo Bapuram rong pi pen ang ke pachini dun ke labang so club league ke pathu long ka dokawe team pre ke thoman chetong ponlo pinso mara team pen cap lapen aro somar pen team ke thoman chetong ponlo Carbino Thomas Council CM Dr. Piram Longhang ke Japon War Culture Lapen Sports Culture ke Paching Thurjia Long Niltum Amnokhi Sports Association Penta Prek Jack Bensi Kengkam Chejordun Alira Lon ke Padudun Muchojia Phan Day and Night Mate Ajona Losi Pathu Pedopondo Lapen Final Mate Angdun Kiti ke Pathu Ahut CM Aphansi Aluhiaman Pen Chohang Ponjipusi Nang Pachini Dun Kita tong club ke cricket home tong men to mang ke dosta lapen women tumang ke timta pining si women ke keceng ceng lah lasi lalo kadu kawe pini itum keceng alni pini lo lasi pini aluhi chop hapon itu melong kecing honai borjan local MSC mate Carbino Thomas Council EM Surjorong Pasar dame pini nang itong lo itum ning samulo akimari tumhan kadak rong thuli sports on van day night kibipon Kabang so ardi nang pidun theka po na sinor bangke tum mathapon tholo kabang so kapat thulong ardi do jotpen karbing long kang pai thang klubi pansi trama thapon final ho bangke tum em sar pansi sahang point si ning hang lo Lapen EM Surjorong Parpen tami CM Dr. Puliram Longhang Lapen Assam CM Himanta Biswa Sarma Phan Akiro Pipon Sports Culture kang thurpona jok non ovikinetum paprang ponbomlo Aili kalong karbiang long pen ki pathudun ingdeng ki thom pen hiniang deng aili ki pathualong kachipalepon non Borjan constituency long tame khat khati lapen dilai long ta sports complex kim edlo lapen puthot non hidipia long ta kuti thong ke pen sports complex kim rang ponthu poputa nang than nang pachini dun kun hedong I League 3 pado along agam karbiang long team karbiang long morning football club Nah, teman-teman makai League 3 pen League 2 an upgrade tu non poblo orang tu nabaston dengan lengku lo. Kalau lah saya so angkun pada non pining non posi muneng si angkun dua mi pan lipute. Uwi gini tu ndak angkun aber kicing pen aku sali dumom dunai. Yo lalu lah saya hala so kepat long angkun gini pun yo kansi lah bangso sidak non pining. Lah saya buat sudah jogo ke sini dengan kedun dulu. Lalu itu sini Carbino Thomas Council itu masih yang Dr. Piram Longhang orang ini Carbino nangti lah masuk sport culture pada nanti pada ni pen sports complex kim kita pada dulu langsung hasil kapret masuk ingkor proxiri pada dulu pen aki non aki mi aku buat kerang tu ahai tu jong ramai itu bordan homofiel long isi koputi long kan isi mesin sports complex tumadak tang ason ben lo hala dulu tapi apa kami hidup long mat le thot le matame kucing pon po tenda non call lo kucing aku ke kuti ke ini pan sekini pura tame non api berita napi ke kuti from kepan di kurok lah bangsa sports Dilai pen bijoy rongpi Carbino Long